na sare wo sem esi ye enene emrante wa omo wa bro kofese ahene ha ye ma won se obi ani na fa ho di kwai won so de emfa ho nchew ene omo sibi mbapa yi pa omo buni yi omo mbebo na sum wo ma omo ebe pra no so be pra no mo wie no mo time no mo de no ko ma aposifo se nyamra sem sei ena papa kokrai wo de edi mame akua ajewa na posifo nso ensa kanu na mpempem ne okase ye mame ye ono nso no we pray ye na kopie mu e wo se hudwabo so aban ne bo aboye ne yenkwae ne yenkotie sene na wo si church nsem ne mu e de akyere ye tiefo embra akyere mu no owura yi wonya mfinhia no aduonu 55 years na idin e de William Jenfi na mum okọ eye abrokofe a no no wo eye se hudwabo so masin wa atoye atifido mantem ha edi a omudi enim no eye kwasi manson na endia ya saka ne se sabri kosifu ache no na enyema na se ade okokọ ye nti a ya che no ene se awura bia na se mami bia ye friend akua jiwa wono wonya mfie no aduonum 50 ena sabri wode apaso awo mami na nini mienu nyina odi awo na nini mienu nyina ma sabri ya kasa die na nina adokta fo nko na betimi akire mu se ebe ya na se enyeji na entia saka ye ne se eye William Jenfi wone eye akua agiwa enya akasakasa ewo mo ntem eno ene nam so a ema ene William Jenfi etwe apaso ni ba ko no wo ne cho wo wi wa mananso wa eno san ko na ni ba ko no so ene no so cho enti wo hwa ma me na ni no a ni mienu ni nyina kamera se wa Liberty FM na ni no ni aba na ehihye mu no ye tu anesa na chese se omode America tente na omotam maami akua jiwa edini kopiem ewo dwaboso aban ayara sabia na adoctafo etimi gina no so na omohwe eno ena nam so ma krum ho manfo no ekokobo posifo asutiri a eni aposifo ye ntentempa ekoho se enko omokwa akwakire papa yi eno akiri ena papa no ono ankasa ba ede papa yi ne papa egogopiem aposifo akache se enyamrasem a ne papa die ni nemum krum hofo amfa papa no ho anche no kura oni akra ode amanboyi esum ye ni dino eye Joseph kwabena agena wei eyare hosema esi ewo sehwi ablokofe ewo sehwidwabo so manse no emu atoye tifedo mantam Arisia kase na si yebeda mo asese mo jebre na mutie ye ma kase no so etimi ye krabehwe yeda kase dem aboafo nyina asese oboa ye ma yede kase gu nkrata so bekenken nyina ema mo ye mfa aseda ema opani ye friend se ADB na dawroma na unya bi hwe ye ewo Facebook ema ne be nyina so eko ye ede ema ye akenkanfo ya wote ye nka ene dai eyeme osomafo Kwame Owusu dikese KOTOKO mene ohima efia baafi yebegina we so na yama mo moniti a oje yen anyado mobile banking dachi no abba Ghana Pay mobile wallet